Namar ke Jingbam la ban Menteri Kam ke Sarkar Jela ya ke work permit bat MRSSA bat kumjuru ya ke jingsa teng ban yo ILP ha ke sngi balang ke KSU la kra unit kala yo ban kenra ya kinong tre ba Jela ha ki babon ki benta jong ke snong la kra kala badun riu pa ngut kinong tre ki bam shim la don ya ke work permit kumta ka seng kala pha no ya ki ban li pai pat sha ki jaka ba ki shong kisa kat ba khat lai na pedeng kine kim don wat tang ke epic ru lai pho lai ngot ki de na Assam a phundai ki de na Bihar ha ga ne ga jing khandra lai lam do Brandan Shang Plieng GSK Shu lai kra unit usam bor me ling do president ke Shu lai kra unit baladon lang u yashan bor lang mukim president ke Shu Marki Circle हमको निकाल देगा हमको बोल दो आपको कॉन्ट्रैक्टर को सब वर्क परमिट होना चाहिए इतना सारे वर्क परमिट अब सब वर्क परमिट होना चाहिए फिर काम कर और पुलिस और वेरिफिकेशन किसकी चाहिए No, you have to send them now. You cannot do this. I can let them all go. पैक करो भाई सर्टिफिकेट लेबर डिपार्टमेंट they should be present in fact they know all construction site is going on here tambah ada baklar mangana di demo no but we not they were not aware. Let's not have a subjective conversation. I just want to look at the exact laws so that we will also peruse through it right now. And then we will have to interpret it. Dapat ingat ngalaman sosok ngalaman. क्या बोला बोलने गेट में इटू खाली इटू मांगता है लेबर कार्ड हाँ ये वाला लेबर कार्ड सबको इसलिए सबका पास है ये क्या गेट में बोलने गेट में सब इटू खाली मांगता है लेबर कार्ड semua macam mana voter ID saja lain cara karo boleh apa lain cara karo Marcha perang! Marcha perang! Marcha perang! Islam! KSU! Islam! KSU! Islam! KSU! We want ILP! we want ILP! implement MRSSA! implement MRSSA! implement MRSSA! Mendakasi ke 10 Julai nakaliang juga di Sulam Kra ni lawan sport ki site construction site ki ba pair hakaba nilalap bagi bun gini ki immigrant workers ki bade na po Shabar juga Jela Kambuni ki bade na po Assam ki ba kidon ngatu ani bobiang ki Islam kidon ki ba ki bomdan hirup kita ki epic ki Aadhaar ki documentation ki balapan pensisa bagi diki residence jongka India te haju kopor kumba ila baju penrap ya jikran jogi presiden mene abi yang bagi don ki minus ru te ki liberals ki barang dei hapo khat prasnam te nimtep bana kaliang jongka infiltration gile yu na kaliang jongka ki bari bon pek ki officer jo labor department ki bon check ne kita ko mangni hapo ka Manipur bahawan ru nilalap ya kata te bak kimbiang ya kani ka work permit ni la shim ya ka sinjam da ka ba
ila pha no iki nong tre shala kishnong itha gi jongki bat tat anda kila biang yang ta work permit minsa insala kon wat tre biang kanila jela ka jung de ka jung poru akwa banong ba pi na kaliang jongka di borsnong idepan baik perman ba nomor ba kila bun ba kini ki liberals di bon tre sini kiju wat yeng wai sini situ pat aga ju poru kiju anda kila ayo yeng wai claim the register hasnong athau ki wanialam ya kilok ki kun ki juki kimi pa juki bat adin kan diat katu anisnam kila yo saka residential certificate kila kala ginong song gila yo saka epic bagi tabut de nakaliang jongka ki sulem krak ni kedukan pam ya ki borsnong rubakin baik perman baik kini ki ba amri bon ailat amar bayo ni se la shay hadin abut ki bon jinjar hi de ki bebut ki pateng ki bahadin ki jong Ka KSU Malki Circle metasngi kala pelong yang jikra work permit jongki barjala go tray haposh na Malki hani ga jikra lalap ya ripu arngut ki brio ki bomdan ya ka work permit na pedeng kini alap kumba khalangut ki brio ki bomdan patang ka epic ru kaseng gale kini jikra metasngi komisi banta menyai dawa nak sarkar pedeng man pentrikam na ya ka inline permit makan juru menyai dawa nak sarkar jela makan pentri na ya ka MRSSA ajar kan rio nimbakan ni kerwa kaseng kamaham ya baru ki kontraktor ki bawan pentri kam hani hasna malki bakim dei banwan nyalam ya ki brio ki bana barjala klem kanu ka kot kesla bat kamtam klem ka work permit